Mũcemanio wa gũteithũrana ndũgamano ya ũtongoria gatagatĩ ka gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na ma-MCA ambunge ya Meru ũrabatie gũtabanio aramithi ĩno thutha wa gavana Kawira gwĩta seneta wa kaunti ĩyo Kathuri Murungi na ma-MCA othe a kaunti ĩyo o hamwe na ambunge othe kenda a Meru, no rĩu mũcemanio ũcio nĩ ũthararĩte. Gavana Kawira akĩaria hĩndĩ ya kwĩhĩtithia ma-CEC atatũ arĩa marathũrimirwo na kũhetũkio nĩ mbunge ya kaunti harĩ ma-CEC 10 arĩa Kawira arendekithĩtie. Na advert yake aliweka mwenyewe, alisema 5 years experience in the relevant field. Kwa hivyo kama huko ana hii experience ya miaka 5, basi ilikuwa changamoto sisi kupitisha because tulikuwa tunafuata ile sheria yenye aliweka kwa advert. Augite atongoria acio othe a Meru mamwirite matikuoneka guthie mũcemanio-inĩ ũcio tondu mari wĩra-inĩ wa gũtungata arĩa mamathurire. Unfortunately, wameandika wote barua wakasema wako na kazi sana na watapatikana. Mimi nimefanya kazi yangu ya kualika ili tuweze kuongea, na siku ile watapatikana wataniita, mimi nitapatikana. Mũcemanio ũcio ũrarĩ ũtabanirio ciikaro-inĩ cia gavana, atongoria amwe makiuga matingĩthiĩ gũcemania gwake mũciĩ, angĩ magĩtetia Kawira makiuga araranĩria nao kũhetũkĩra nenda cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu. Documents zingine ni very confidential, yote hizo document ukiangalia ile barua itumwa na wajumbe jana, ili iko kwa social media, ni barua ile imepigwa muhuri ofisi yako. Ukiangalia ile barua ilitoka mbunge jana, ile ina circulate kwa social media, ni ile barua imepigwa muhuri ofisi yako. Ni kusema ya kuwa governor, wewe ile kitu unafanya ni kuincite the public against the elected leaders. Kwa ndoa hii tukuona ili na MCAs na ngabana wetu Kawira Mwangaza itukuromba igeruora yumba gutonyerwa ithire unenda kuga Meru betu itugwatanire atongeria baba betu ibachemanie MCA MP bakarenthego na ngabana Kawira bombe kwaria nikena mantu yaja mbere yetu jombe kuthira batu tuli mwananchi thai tukwenda kulitirwa ngugi. We urge Our Excellency the Governor and all elected and nominated leaders to embrace dialogue and consultations as a regular practice for effective leadership. Tunawaomba wakumbuke kuwa Wameru walivyowachagua walikuwa na mategemeo yao ya maendeleo hapa Meru. Muwe kitu kimoja, mule sahani moja, wacheni mambo ya parapapa, tafadhali. Maendeleo sisi ndio tuliwachagulia. Kawira riu augite kuruta wira na ma-CEC acio atatu hamwe na munini wake Isaac Mutuma, na ni anyihitie ministry cia kaunti iyo kuma 10 kinyagia 6, ma-CEC aya atatu magitungata o mundu ministry iri arathukiirwo na makanyitirira igi imwe o umwe, na ona munini wa gavana riu ni minister wa ugima wa mwiri. This reorganization is meant to ensure that delivery of services and development projects to our people don't slow down. Za departments sikakuja 6. Sasa enda pia ubandishe hiyo CNDP iwe ya 6 departments. Kwa sababu unajua vile vitu yote unafanya unavunja sheria. Lakini hiyo yote ni lazima ikuje hapa mbunge ndio ipitishwe. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.